Tismo kumno bahilar ban penkyu ya kane ka weightlifting powerlifting ha kame kale kumopiu weiu rang elakai mentau badan ha goa. Tok besh ber anas tikchen. Tentang idan hagane ka studium juga angka Novlin studium indoor studium ka kabadi ke cakap bala ni bon bagi rang gitu sai. Ban nikmat ya ka jelai kari India ke pau nam. Jadi lah ni kami jinglekan tas ni kemudian dek kepang dan ta nak samla ni nak red lagi ni wat kita teman rugi buat mai wan simenta. Na not easy ngiru Manipur Mizoram Nagaland kibla riu pau nyoko sem kita wan simenta kini jinglekan. Dak tu kalau kajing ai musim apa pejiki. Gi turu ba ada kum hakani gurukom ada kejelam mina jingiru kala bos mungkin kita event kan kami bon hagirang gitu. Dekai ki ban nikmat ki jela ban nikmat kari India ban pau pau ke bro koi yang kedua ya borok kena senang kena rit ban nasim kia ya gejing nekai ya sarkaru bahkan nang encourage cucu wat ki ASEAN ki tribe ha dah bentar gejing mentoi jang kinong ke jela